Jotono lamsego as secret life there is another Norok Simon Tini, Tabuk deeper or Kasha flight evaki plane, accident hike of a crash money, Auner Kunikanaka, Tabuk deeper Satung Zerano, Kasha flight actum kiri machine sake accident again, horse like a kamoi, Porato, Krato, and Tamaka, or Zaka Kabama, Borno Tekia, they sag to Kubamaka, so particles in Amonor Zotona, Kamgas how canarne, Tabu on news, Kabamas and Barial Tonga, Kasha flight accident again, Kabama Borok Timani Bagay. And nor today all accident money no mokol batang na namusung hake in a WhatsApp group hike of Telegram group happen edi sing joto video as ga rewrine link comment jaga hike of description jaga rizak. Tini deeper zara Ahemdabad Sardar Vallabhbhai Patel Airport in Simi London thangne kaisha flight Air India AI-171 model number ka 787 Dreamliner. Deeper zara Ahemdabad Sardar Vallabhbhai Patel Simi kaisha flight thangi tomani London gateway go. Thiaba ordek sogikeno flight ni je control khamani contact low singe aba contact kamai thangma bai of flight jagano tolawo tir onkore crash angka aba accident engei thangka ekdom kirima singjake o accident ama yagulo ekdom hor jila ki khamai jagano brom safari thamaya Tabu or accident many flight abike plane bisinga korobus borok tong kojon kazak hinba total 242 hekaba 242 jon borok kazak of flight eba plane bisingo aron bisingo 203 jon passenger eba kanerok o 203 jon bisingo no jererok tongka 11 jon tai inke jotono okra shikla am haimangta tei 12 jon hinke aron cabin crew eba ke of flight bisingo staff kazak total 12 jon hinke aro sing kahme semano flight ni staff tongo 12 jon passenger tongo 203 jon total ka 242 jon o accident angma jaga borok tongo eba borok kazak te amsa kabamani bisingo 169 borok tongo India ni manake 169 jon angka amoke India ni borok up flight bisingo te British ni tongo 53 hakaba 53 jon Portuguese ni tongo borok 7 jona or Canadian ni khoroksa tongo up flight bisingo henke passenger angka total 230 eba 203 jon kazak off flight jeta crash ma jagawo phadike tabo off flight eba plane bo jaga crash angka bo sa accident kha mo jaga saimane ne o crash eba accident angma jaga angka mechanic nokone residential juno ungo amo BJ medical college doctor ni hostel ganabo crash ma logino up flight eba plane ekdom hor bas hoy burom baram hor khamai thangma kya a jarano je ambulance gari tomani jotono born help khania bake aron je team NDRF team tomar bahino sokibe ke je up flight bisin kajarono dati pharpat kari hoy sakhamnogo tlana bage Ahemdabad ni simi up flight eba plane ama hake thangi tomosra accident ama noge tabo Ahemdabad ni joto flight no muthage toni rejabai kya and of flight accident angma olo Indian health minister bosaka o accident angma ke bama borno thegate ke bama borno sakto kumaka te je sakto kumanjar no ke gana ni sakhamnogo rohor sagai tongu haipono kojon thekya khorbusek tabuk sak dokuman ka tamonka a passenger te je aroni staff toner bishonta flight ni abo tapsorte confirm update engsugyako of flight accident angma yakolo Air India or Tata Group ni bekhakti emergency support active khalai rajaka manake emergency help khania bage Air India or Tata Group ni bekhakti amo active khai rajaka borta je jaga pon thangai help khainai borno support khani amo hatia plus Boeing ni bekhakti bahina apnote wa kahamke investigation khania bage team rohajak tapnor wansu gana Boeing tamo Boeing angkhamo kaise je of flight eba plane snamnai borok ni team ta amonka Boeing borok no of flight eba ke plane snamo borta borok rohorjak of flight eba plane amse kahamke snamolo botange ortek jora soikeno amake accident ingna nakhana apnote wa kahamke main reason semana bagaino borni jeta team tomani no rihorjak amo joto amse kirima singsa ke accident engi paima yagulo tabu present no je situation ta amo choli tong hinba je sak duko mane hospital kalajak borok ni sak najagi tongo te up flight bisingo tamang khanya amo bahino najagi tongo plus DGCA or AAIB ni bekhaktibo of flight crash engmani tangkai engkha bojaga problem kha amono check khlajagi tongo abahke joto investigation khaiba kyangkai borok sarek eba sanja phajingo
kaisa press conference khane a press conference khaima jagao borok officially saurinaय koijona eba khorobosok thekya khorobosok banchika khorobosok sakdukuma ka tabuk je sakdukumane saksori condition bom hai borok sanai plus je off flight eba plane crash nge accident mani abo tangke ingkha problem tamo amo joto borok ni bwkhade press conference khaimani bwkhakti sari khaikaba sanja rogo borok kaham ke clear official sawi ribane so tini tara batulti manasya tanba in video amsa sorano থাকলে নর যত বুঝিমান খানা নাই যদি বুঝিমে এখাই নর কমেন্ট কে সিংমানো সিং নর কমেন্ট রিপ্লাই নাই তে অ ভিডিও নর বাকে একদম যত বড় সামানা নাগনে এমার্জেন্সি সানামানি যদি বুঝিমে এখাই নর কমেন্ট কে সিংমানো